pemirsa yang nadirmoh dan juga adik-adik kamu yang karena bak studio nih bak malam yang sangat berbahagianya ada dua wanita cantik yang datang untuk mengaji pada malam yang sangat berbahagia ini. Satu dari Hindustan, satu lagi dari Pakistan. Nah, ini satu dari Hindustan, Hindusnya Tamil, cahe cahe cahe, dan satu lagi dari Afghanistan. Nah, Afghanistan lolos daripada bom langsung meri. Ya. Jadi untuk menyimakkan surah Al-An'am ayat 1. Kan kita bacakan sama-sama. Tadi kita baca, sudah kita baca. Kok bahasa Indonesia lagi, Ustaz? Banyak orang SMS nih. Kok bahasa Aceh? Kami Ustaz di asrama nggak tahu apa nih. Kan? Mungkin banyak juga orang dari asrama-asrama yang menyimak Al-Quran pada malam hari ini, insyaallah ya. Tapi kalau bahasa Aceh kita juga bahasa Aceh, kalau bahasa Indonesia juga kita akan bicara bahasa Indonesia. Coba disimak ya adik-adik rumah ya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati ilan wan nur. Ustaz dah lupa hafal ni ya. Tiwan nur. Coba dites dulu berdua. 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alat dhulumati wan nur. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. 1, 2, 3. Alladzina kafaru birabbihim ya'dilun. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. 1, 2, 3. Walladzi khalaqakum min tinin thumma qada ajala. Dia buka, jangan turun-turun ya si Seren ya. Jangan turun ya, langsung naik. Summa qada ajala. Coba sekali lagi. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala. Coba 1, 2, 3. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma
1, 2, 3. وأجل وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. Kita suka apa? Kita galau, akhirnya kita males, gitu ya. Wa ajalum musamman indahu thumma antum tabtarun. Wa ajalum musamman indahu thumma antum tamtarun. Coba. 1, 2, 3. وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. Ya, itu lagu Bayati dan Bayati Syuri. Mantap kalau bisa ya, kalau nggak bisa belum mantap ya. Ya, kalau kita baca dari pertama sampai akhirnya. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh. وهو الله في السماوات وفي الأرض. Coba sekali. 1, 2, 3. وهو الله في السماوات وفي الأرض. Masya Allah. يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. 1, 2, 3. يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Cara ngajar anak-anak gitu dia, ya. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Coba simak sekali lagi. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim
Coba sekali lagi. 1, 2, 3. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. Itu lagu apa namanya? Itu namanya lagu Hijaz, ya. Lagu apa? Lagu Hijaz. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. Itu lagu kalau salah-salah kita bawa lari ke soba. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. Coba 1, 2, 3. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Terima sekali lagi. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Coba 1, 2, 3. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Selesai lagu nahwan, bukan nahwan. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardh. Jadi kalau sampai numakkilakum, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum. Coba 1, 2, 3. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم
يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. Itu. Misalnya capek ya, tarik nafas. Simpan gitu ya. Alam yarau kam ahlaknakum min qablihim min qarnim makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum. Kita tahan nafas. Ya, coba sekali lagi. 1, 2, 3. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum. Ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa alaihim. Coba simak sekali lagi. Ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa alaihim midrara. Gitu ya. Kalau sanggup, kalau enggak ya wes ya. Ya pemirsa yang ada di rumah, pemirsa yang ada di kantu, pemirsa yang ada di warung, pemirsa dimanapun Anda berada. Kami akan menyambungkan lagi lagu ras berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini.